šta se dešava, kod elektrane izlazi ona vruća voda i ona ga malo otopi i rasparča. I ti ima puno leda, kad staneš na splav, ima puno leda koji je ispod površine. Znači ne vidi se ispod površine, reže lomi. Mi da nismo lupali taj led, ovo bi do sad popucali sve sajne. Evo ovdje cevi stoje. Ajde, baš. Oni na brodove, morali smo okolo i on polako ga odluče. Ovom prilikom želim da najavim tradicionalni četvrti turnir, odnosno manifestacija od značaja koju podržava gradska opština Obrenovac i crkvena opština Obrenovac. Znači, plivanje za časni krst na Bogojavljenje će se održati 19.1. Program počinje u 10:30 i trajaće do 14 časova. Nadam se da će nam vremenske prilike ići na ruku, što danas nije slučaj. Sami takmičari, odnosno takozvana prijava takmičara, će biti obavljena kod Dragoljuba Tasića u Sportskom savezu u Sportsko-kulturnom centru. Ostavit ćemo i kontakt telefon, pa će to kao kajron ići na maglu ovih dana. Znači, nadamo se da će nas vreme poslužiti i želim da pozovem sve građane Obrenovca da u što većem broju dođu na kajak u četvrtak, da proslavimo veliki pravoslavni praznik. Da nam vreme samo dozvoli. Pa nema šta. Ali dobro, znaš šta, u svakom slučaju, znači nema šta, ko bude, ako budemo, znači bit ćemo čamcima, uspeti malo da razbucamo ovo i da rasponimo nekako. Ovo ne razumiješ. Ko bude teo, nek zapliva, ne znam, znači. Evo, zaista nas raduje želja i volja i gradske opštine Obrenovac i kajak kluba i svih onih koji učestvuju u održavanju viteške manifestacije da nastavimo sa njom, iako kao što znamo da su uslovi nisu baš prihvatljivi, ali ako Bog da i ove godine ćemo držati plivanje za Bogojavljenski krst, mi ćemo kao i uvek najpre slušati liturgiju u crkvi, a potom ovde osveštati reku Savu, a zatim kažem ukoliko dozvole vremenski uslovi i lekari i gradska opština procene da može da se održi, mi ćemo držati plivanje za časni krst i pozivamo sve koji žele i hoće da vide zaista ovo viteško delo, da dođu bare da posmatraju ove ljude koji su zaista viteški će ući u vodu. Kažem ti, elektrana, topla voda, otapa ga. Ima puno koji ispod površine ide. Ima parčića. Da, to je, povredit će se neko, sačuje Bože. Pa to je to. Komada. Vidjet ćemo. A pratimo šta bude, bude. Kajakanu klub po četvrti put je jedan od organizatora za plivanje za časni krst. Uloga kajak kluba je da obezbedi prostorije za plivače za preslačenje, da obezbedi stazu. Trenutna situacija je vrlo teška što se tiče i temperature, i leda, i vode, ali trudit ćemo se kao i svake godine da to bude što bolje. A još vreme dozvoljavalo da uhvatiš sajlu, da uhvatiš metal. Ko sada? Ovo je jedan lep verski događaj koji mora da se nastavi i mora postojati u našem gradu. Tako da evo i ove godine nadamo se da će malo vreme biti toplije, da će se taj događaj definitivno održati, jer najvažnija nam je bezbednost naših učesnika, naših plivača. Ne smemo dozvoliti ništa što eventualno vodi ka nekoj opasnosti. Dakle, prosto moramo sve učiniti da obezbedimo spasioce, ronioce, čamce koji su potrebni za organizaciju kao i svake godine do sada i ništa nismo prepuštali slučaju i epilog svega je da po 2, 3, nekada i 5.000 ljudi dođe da posmatra taj događaj. Imaćemo lep kulturno-umetnički program koji će pratiti sve to i evo pozivam sve naše sugrađane tog 19. januara budu sa nama ovde i da prosto uživaju u tom događaju koji, ponavljam, već 4 godine se održava i ja se nadam da će se održavati mnogo godina, da će naša pokolenja uspeti da održe takav događaj jer zaista tako nešto vredi da se održi.